Bamwe bazi mu mateka umugabo Mirenge ku ntenyo watunze ariko yamara gupfa kumugina we hagasigara ibivuzo gusa. Ubita abaherwe aba bo bafite amafaranga baratunze baratunganirwa. Bafite imitungo, bafite za fondation, nushaka ubita abagwiza tunga. Bamaze igihe bayoboye indi miryango mu bakire ariko nyamara nawuhirwa na byose. Mu minsi yashize bagize byose ariko babura kumvikana. Izina Bill Gates ni bake cyane wasanga ku isi batarizi. Iyo ushaka kwitirira ubukire umuntu uramutazira uti wabaye nka Bill Gates cyangwa uti wigize Bill Gates. Uyu muherwe ni urugero rwiza rw'uwatunze amafaranga menshi kandi igihe kirekire. Hari abantu bazi ko ari uhora ku rutonde rw'abakire ku isi kubera uburyo izina rye rikomeye mu bashoramari. Nyamara bamuciyeho ariko izina rye rituma akomeza kugaruka mu mitwe ya benshi. Agakomeza kuba igihangange kandi akaba igikomerezwa mu muryango w'abanyamafaranga. We learned late today that Bill and Melinda Gates are ending their 27-year marriage. Gates, co-founder of Microsoft, a couple, two of the richest people in the world. As a couple, through the Bill and Melinda Gates Foundation, they have donated billions to help people around the world. Both are a force in the world of philanthropy and giving. And here's our chief business correspondent, Rebecca Jarvis. They're one of the world's richest couples, famous not just for how much money they've made, but how much they've given away. But tonight, after 27 years, Bill and Melinda Gates are calling it quits, tweeting in a joint statement, "After a great deal of thought and a lot of work on our relationship, we have made the decision to end our marriage." Bill Gates, who co-founded Microsoft, is now worth an estimated $124 billion. He and Melinda co-founding the Gates Foundation, and with Warren Buffett creating the Giving Pledge, where wealthy people commit to giving the majority of their money away. Mu gihe bamwe basohokaga mu ijoro abandi baryinjiramo hari kuwa 3 Gicurasi 2021 nibwo uyu mugabo yatunguye abantu binyujije kuri Twitter avuga ko nyuma y'imyaka 27 abana n'umugore we Melinda biyemeje ku mwanzuro wabo uboneye kandi bahuriyeho ko ari byiza ko batandukana ntibakomeze kubana nk'umugabo n'umugore. Mu butumwa umuherwe washinze ikigo cy'ikoranabuhanga cya Microsoft ndetse n'umugore we babinyujije ku nkuta zabo za Twitter, barangiza bagashyiraho uburyo abantu badashobora gusubiza cyangwa ngo bandike ubutumwa, comment cyangwa replay. Bavuze ko bije nyuma y'igihe kirekire ntako batagira ngo basanasana umubano wabo, ariko icyemezo cya nyuma kikaba gutandukana. Gusa ngo nyuma yo kubitekerezaho no gukora ibishoboka byose baje gusanga ari byiza guhagarika umubano wabo. Bagize bati, nyuma yo kubitekerezaho cyane no kugira ibyo dukora byinshi ku mubano wacu, twafashe icyemezo cyo gusoza urushako rwacu. Mu myaka 27 ishize twareze abana 3 batangaje kandi twubaka ikigo gikomeye ku isi hose gifasha abantu bose kugira ubuzima bwiza kandi butanga umusaruro. Dukomeje gushyigikira icyo gitekerezo kandi tuzakomeza gukorera hamwe mu kigo, ariko ntitukemeza ko dushobora gukurana hamwe nk'abashakanye mu cyiciro gikurikiyeho cy'ubuzima bwacu. Dusabye ko umuryango wacu uhabwa umwanya no kutinjirirwa mu buzima mu gihe dutangiye ubuzima bushya. Ubusanzwe uyu mugore yitwa Melinda Anna French, afite imyaka 56. Yageze muri Microsoft mu 1987 nk'ukuriye kugenzura ibicuruzwa byayo. Nuko muri uwo mwaka i New York bombi bicaye basangira ifunguro rya nimugoroba biga ku kazi kabo batangira kureshyanya. Buri umwe atangira kwita ku wundi kandi hari ibintu bibiri gusa byashobokaga, kwari ugushwana cyangwa gushakana. Melinda yavuze ko yatahuye Bill Gates ugendera ku bintu bizwi byateguwe niyo bigeze no mu rukundo. Arimo kwandika ku kibaho urutonde rw'ibyiza n'ibibi byo gushaka. Bashakanye ku bunani bwo mu 1994 mu birori byabereye mu kirwa cya Lanai muri leta ya Hawaii. Batumira inshuti z'inkuramutima buri wese ku ruhande rwe. Amakuru avuga ko bahaye akazi indege za kajugujugu zose zo muri ako gace kugira ngo birinde ko hagira bitumira bakaba bagurutse indege mu kirere cyaberagamo ibirori byabo. Babyaranye abana 3, Rory Gates,
Phoebe Gates na Jennifer Gates. Uyu muryango wari usanzwe utuye mu nyubako y'agatangaza aho uba ureba neza ikiyaga cya Washington kiri mu gace ka Medina. Mu 2009 byavugaga ko inyubako yabo batuyemo ifite agaciro ka miliyoni 147 z'amadolari y'Amerika. Ni zimwe mu nyubako zituwemo n'inyoko muntu zihenze. Bill Gates ni icyamamare mu bagwizatunga kuri iyi si. Yamaze igihe kinini cyane ku mwanya wa mbere ndetse n'ibyo akora by'ikoranabuhanga birakunzwe cyane. Ni hake cyane ushobora gusanga hadakoreshwa mudasobwa. Wo kuyikoresha bihita bigusaba kuba ufite Microsoft muri mudasobwa yawe. Yayoboye Microsoft Corporation nk'umuyobozi wayo mukuru kuva yashingwa mu 1974 ayifatanije na Paul Allen kugera mu 2000. Ubundi ayisigira Steve Ballmer kugira ngo abe ari we umuyobozi wayo mukuru anayicunge. Gates we yahise ajya mu byo gukora software. Mu 2008 nibwo yaretse imirimo yakoraga muri Microsoft. Ubundi yibanda ku muryango we n'umugore we bari bamaze gushinga bise Bill and Melinda Gates Foundation etc. Iki kigo kibanda ku buvuzi, uburezi no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Imfashanyo zacyo zirimo nka miliyari 1.75 by'amadolari y'Amerika. Cyahaye ibikorwa bijyanye n'urukingo n'ubushakashatsi kuri iki cyorezo cya COVID-19. Mu 2019 iki kigo cyari gifite umutungo urenga miliyari 43 z'amadolari y'Amerika. Bill na Melinda Gates bashyize muri iki kigo amafaranga arenga miliyari 33 z'amadolari y'Amerika hagati y'umwaka w'1994 n'ibihumbi 2018. Mu 2020 nibwo Gates w'imyaka 35 yavuye mu nama nkuru ya Microsoft kubera icyorezo cya COVID-19 cyarimo cyoreka imbaga, hanyuma yongera imbaraga muri uyu muryango we wo gufasha wa Bill na Melinda Gates Foundation. Icyo kigo kimaze gukoresha za miliyari z'amadolari mu kurwanya indwara zandura no gushishikariza ibikorwa byo gukingiza abana. Aba ba Gates hamwe n'umushoramari Warren Buffett nibo bari inyuma y'igikorwa cyiswe Giving Pledge cyo gusaba abahirwe batunze za miliyari z'amadolari gutanga igice kinini cy'ubukire bwabo bagashyigikira mu bikorwa bifasha rubanda. Iby'uko umutungo wabo uzagabanywa ntago biramenyekana, ariko Gates afite imigabane ya 1.37 muri Microsoft, ikaba ifite agaciro ka miliyari 23 z'amadolari. Bill Gates niwe muntu wa kane ukize cyane ku isi nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Forbes. Abarirwa umutungo wa miliyari 124 z'amadolari y'Amerika. Aza nyuma ya boss wa Amazon Jeff Bezos, Bernard Arnold na Elon Musk bamugiye imbere mu minsi mike ishize. Itangazo ry'itandukana ry'aba bombi rije nyuma y'imyaka 2 gusa undi muryango w'abaherwe Jeff Bezos n'umugore we Mackenzie Scott nawe utangaje kutandukanye. Muri Gatanya yahenze cyane kurusha izindi zose zabayeho ubaze mu mafaranga buri umwe wese yagiye atwara. Bamwe bati naho bukikera abaherwe bakomeje kuyarunda ariko urushako bikanga. Inkuru yo gutandukana kwaba yagiye igarukaho cyane mu bihe byashize. Bivuga ko Gates yibanda ku bijyanye na business gusa, hanyuma ntiyibuke kwita ku muryango no kubaka urugo. Melinda w'imyaka 59 yatangaje yuko urushako rwe rwabayemo kwihangana gukomeye cyane kubera ko umugabo we Bill Gates w'imyaka 35 ngo akenshi yakoraga amasaha arenga 16 maze ngo bikamugora nibura kuba yabonera umwanya byibura muto w'umuryango we. Umwanya wose ngo yawuhariraga akazi. Ibi ngibi byo kubura umwanya wo kubaka urugo cyangwa se kuwubona akarwubaka nabi, ibyo kurwubaka nabi wenda byasobanurwa mu bundi buryo ntubimbaze. Gusa Melinda yavuze yuko atari ibintu byaje vuba kubera ko ngo bataranabana ngo gufata umwanzuro kuri Bill Gates ngo si ibintu byazaga vuba kuko yabitindagaho cyane yibaza niba azajya abona umwanya wo kwita ku muryango we agiye gushinga akabona n'uwo kwita kuri business. Muri make Bill Gates ngo ubuzima bwe bwari business n'amafaranga kurusha ibijyanye no kujya guhaka y'umugore n'abana.
mu mwaka washize ngo byari bikomeye cyane kubera ko hari amakuru yaje kuvuguruzwa yavugaga yuko Melinda Gates yaba ashaka Gatanya kubera ko Bill Gates yaba yaratangije umushinga wo gukora inkingo. Izo nkingo zari zo kwica Abanyafurika nk'uko inkuru zabitangazaga, kuko zagendaga zibigarukaho kenshi ngo Bill Gates yari afite umugambi munini mubisha wo kwica abantu benshi muri Afurika abinyujije mu nkingo n'imiti yagombaga gushyira hanze muri gahunda ya Gavi. Inkuru yavuzwe cyane ku rubuga rwa Facebook yavugaga ko Melinda Gates yaba yaravumbuye amakuru y'ibanga y'urukingo rw'ingusho rwari kuba rwaritirirwa COVID-19 ariko rukaba rwuzuyemo uburozi bwari guhindura inyokomuntu cyane cyane yo muri Afurika, ngo rwari guhabwa Abanyafurika rugashyira iherezo ku bayituye. Bill Gates ngo yari yarashoyemo akayabo k'amafaranga asaba perezida w'Abanyafurika kwemera bakarutera abaturage babo. Muri iyo nkuru rero hazaga mu makuru ajyanye n'urukingo rw'isu rwa Ebola rwahitanye benshi mu Banyafurika, ariko ntabwo byavugaga ngo itangazamakuru byarabyirinze kubera ubushobozi bw'abaperezida b'Abanyafurika bakoranye na Bill Gates. Ni inkuru zaherwagaho zivuga ko Melinda yaba ashaka Gatanya n'umugabo we, hanyuma nyuma yo kuvumbura yuko umugabo we ashaka amafaranga binyujije muri izi nkingo azagurisha muri Afurika zirimo uburozi bwica benshi. Melinda ngo yumvaga atabyumva neza ahitamo gutandukana nawe. Bill na Melinda ngo nubwo batangaje umushinga wabo wo gutandukana ngo bazakomeza guhuzwa n'umuryango w'ubugiraneza bashinze wa Bill and Melinda Gates Foundation banahuriyeho. Impamvu ngo bagomba guhura cyane ngo nuko banganya uburenganzira n'imigabane. Mu 2019 yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko we na Bill baringaniye nk'abafatanyabikorwa. Yavuze ko abagabo n'abagore bakwiye kugira uburinganire mu kazi. Mu gitabo yasohoye mu 2019 cyitwa The Moment of Rift avuga ku buzima bwe bwo mu bwana, ingorane yahuriye nazo mu buzima n'izihariye yahuye nazo nk'umugore n'umugabo w'icyamamare ndetse nk'umubyeyi usigarana abana 3 mu rugo. Yavuze ko gukorana hamwe mu kigo cyabo byatumye umubano wabo urushaho kuba mwiza. Yanditse mu gitabo cye ko byamusabye kwiga uburyo bwo kugira uburinganire. Nanjye byansabye kongera ibikorwa nkaringanira. Usibye akazi ke muri icyo kigo, mu 2015 yashinze kampani y'ishoramari Pivotal Ventures yibanda ku bagore n'imiryango. Icyo gihe yavuze ko nyuma y'igihe kirekire isi irimo gukanguka ikabona ukuntu nta muntu n'umwe muri twe watera imbere agana imbere mu gihe 1/2 cyacu gisigajwe inyuma. Yanongeyeho ko imibare bigaragaza neza abagore bongerewe ubushobozi bahindura imiryango migari, ni ukuvuga sosiyete. Ni umuryango umaze kugira imbaraga nyinshi kandi zikomeye mu rwego rw'ubuzima ku isi hose. Batandukanye, abana babo bose bamaze kugira imyaka y'ubukure. Umuto muri bo witwa Phoebe Gates aherutse kuzuza imyaka 18, naho Jennifer Gates bafite imyaka 25 ari nawe mukuru, mu gihe uri hagati yabo Lori Gates afite imyaka 21. Icyo abantu bategereje kumva kuri uyu muryango w'abagwizatunga ni uburyo uyu muryango uzagabana akavangari k'amafaranga bafite. Mu gihe bizaba byamenyekanye, natwe hano kuri Pukka Media tuzahita tubagezaho. Mugire ibihe byiza, nakagaruka. Ndetse mu myaka 34 kuko yavutse mu 1985 wakomokaga muri Ombo mu karere ka Oromia